no itongimane masira mar mach anomo shudia omanyore kardak ma Jericho kendo wango ute maro mauchiel kagino madikel mach makamano poko yangi nyaka sane kalore gi joneno jalno mose yangi kaka Timothy Ochieng majahigini 43 ne nie ode kende seche mane masira no juke kamage ne timore kinde mastima no lale kardak no giwacho ni nego majno mano muoch kar sa paro tieno ne obedo matek kalore gi alwora no kachiel kod iro mano bumbore mapiyo majno ne odugo neg kar sa 9 kinyi ka oketho mwandu manengo gi poko yangi ringre Ochieng ne osekaw gi obila kod apisa ma okwach kich majno no chakore sa 4 mar otieno pandani vile alikuwa pandani area ilikuwa na stima at the time bali kutoka jana na vile alikuwa hapa alikuwa ashamaza kula hapo kwa nyumba yake. All of a sudden tukasikia moshi lakini moshi hatujui pale inatokea. Sasa kuangalia kumbe moshi sha contain nyumba mzima. Alikuwa reduced into flames. Hai mtu wetu juu Flames. Kichwa hakuna kitu. Kichwa tu skull peke yake. Tumetoa mtoto mdogo hapa. Bro wetu sana. Alikuwa ashatoka kwa bed. Hakuwa hapa. Alikuwa hapa chini. Alikuwa anatafuta mlango mwanzie hapa. Mlango ndio hii. Huyo jamaa alikuwa anajaribu kujisave. Haki moto ya uchungu ya moto. Hayo kitu imeniuma. Na itaniuma maisha yangu yote. Pole sana. Tunazima moto huko nje George, kumbe hatujui bro wetu wako hapa. Hatujui. Tungemtoa. Angetolewa. Nivila tu kujua kwa hapa hivi ndani. Osanyane oganda go moko kuom jotele kar ching'od bura magemo wuoko